Alléluia. Maintenant, vigno megado egbenamile egbefen kekenyi siahamela. Ye me khwe sebena. Yo ha mi kho egbenam. Elle avait de poko feto aji komile. Elle avait dosi keye mia feto yesu ba wonamila. Ewe nami bana amegbeto katane kpodede. Ele egbefen kekemana. Mie kwale sikeye enuo le yimdo. Mie kwale sikeye hihiamele chaka blibobodo. Eye amegbeto katavale biabia e biabia biam odeko alo le biabia mau be leke nuo la va nodo le chosike gbana moma abeleke mianto minye hoho eye mi se hoho eye ogbre dadina mi hoho eye ole nyanya menamila ne afeto Yesu Kristo fe gamel se sumena trova ne nabachia eto sio untio klo te fo fuko kemamala nous sio tombe la lojom abale sikaye gbela mi kwale sikaye edolelo ehieto amo eduko titre eduko ble etoma vale ebo sumneji eye alakpadata kple nugble wowo vale efiadum sugbole anigbaji egbe vo maudo kujinami le Matthieu fagbale etablabo fo eniame ne le katana ala kole sikeye enuo la vaido nenyebe si nye afeto Kristo feto trova feia la fetum eye o na toklami dali eta olve viena mi be le siomela nyate feto to le maufe nya ntila enye edosike komia mesio yo be mi acho enyanyoya achena eduko eye oleve viena mi bana mi oha mi akpogonye bana mi le wom le nyatefe sikenti oyo mido eye nenye ba mi oha mi le wom le nyatefe sika oyo mido a ye mi le gblomla ejeba amesio mi le gblomna hala wo ho na khwele enyatefe me yona wenti do abel sika ojene alebena ho popo keleme agbe popo keleme na nye mio katato le Yesu Kristo fen ko aji no vilo lo to fefieto togo vio togo famo no vinyo eminye dolaye menye e do da sinam eye o hebe e o jebe e o leviebe ma we tutu alesi kauche namdo eye megbe matokpoto amepen kumu makoto ela bena nyatefela mo kwan kumu namo nyatefela ye meye de kokwa nami ye me vovo kokwa nami ye me jiru nami ye me agbele nami ye me khokhole nami ye me jiru nami ye me vovo kokwa kpolo nami ye me kaemi le agbemavo akpogale eye ta le vie be gamede su azon c'est comme ya yobe enyata fafa keke nyata fafa keke alors nyata fafa le temps de la vérité nyata fafa ye foya eye ta maule tokanami gbe siegbe
to efe nyagbɔɖilawo to efe egbetakpɔlawo siwo mi nye la edzi na eƒe dukɔ ke wòlɔ nɔvinye megblɔ ne koko bena menye be meyina tsɛtsi ƒe nya ye gblɔ mi le azɔ o menye be meyina gbedoɖaƒe sɔgbɔ ƒe nya gblɔ mi le azɔ o edze be wona do gbe ɖa edze be wona ƒo nu ƒe kple ame ƒe mawu ke nye mawu ke nye woyɔ be menye ke nye aƒetɔ nye aƒetɔ ke nye fiawo dzi fia edze be míawo si ke nye tɔ la míaƒo nu kpli eye nye gbedodoɖa vɔ ame ka ƒomeviwo la ƒo nu kple aƒetɔ ya ke lɔ mi eye wòtsɔe ɖokui tsɔ ɖe anyi ɖe nye kplu ta ne agbekpɔkpɔ ame dzadzɛwoe ne menye ame dzadzɛwoe o la Kristo ma va o ne menye wobe awɔ mi miatɔ zi ame dzadzɛwo afi miakpɔ gome le agbemavɔ me la mava o ke wo miatɔ ko le adze miaƒe agbagbawo ale bena miatɔ get today alo miatɔ mage ɖe agbemavɔa me vɔ Kristo nya be Mawu nya be ne nɔnɔme xoxoa gbakpɔtɔ le mia me la mi mate ŋu akpɔ agbemavɔa o aƒetɔ nya be ne evɔɖi nyenye alo evɔwɔlawo mi ganye koko la mi mate ŋu ake ɖe agbemavɔa ŋu o eya ta nɔvi nye eto kase galvava na wo le gaƒoƒo ya me to dɔ la ke nye Mawu ƒe dɔ la ke woyɔ be gbetakpɔla ke dzi ye Mawu tsɔ nya do eye wòtsɔ nya de nu na ke nye nyateƒe nyamatɔmatɔ bena wòatsɔ na ame sia ame ke nya be ye nye Mawu ƒe nuwɔwɔ be yeakpɔ agbe to Mawu me eya ta le gaƒoƒo ya me la Mawu ƒe nya si ke wòtsɔ na wo le ŋdi alo gaƒoƒo ya me gɔme bena megawɔ nuvevie ɖokuiwo o megawɔ enuvevi ɖokuiwo o game su bena míaɖe asi enuvevi wɔwɔ mía ɖokuiwo ame la gblɔ be o pastor nu ka nye nua mi wɔna mía ɖokuiwo nye enuvevi ma hã nɔvinye megawɔ nuvevi ɖokuiwo o megadabi ɖokuiwo ŋu o megagblẽ agbe si ke Mawu tsɔ de me o la megagblẽ ŋuti o eye megagblẽ wo nyenye ke nye Mawu ƒe nyenye le agbe me la megagblẽ o elabe Biblia gblɔ na mi nyuie ɖe bena míawoe nye Mawu ƒe gbedoxɔ eye míawo me ye Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔna eya ta mi ɖo le akpɔgbɔ nyuie bena mi megagblẽ xɔ ma o elabe ne mi gblẽ xɔ la gbegblẽ anye míawo hã tɔ eya ta aƒetɔ le etoke na le gaƒoƒo ya me bena megawɔ nuvevi ɖokuiwo o aƒetɔ Mawu lɔ o nɔvi aƒetɔ Mawu lɔ be yeave nu o egbea aƒetɔ Mawu ke va ɖe nye kplo la elɔ be yeave nu o egbea eya ta wòle gbɔgblɔ na bena ɖe nɔvinye megakpɔtɔ anɔ nuvivie wɔ ɖokuiwo o elabena eto nyuie ke ye aƒetɔ Mawu Kristo Yesu nye na mi la medi be yeakpɔ mi be míagakpɔtɔ nɔ nuvivie wɔ mía ɖokuiwo o ke boŋ eva be nye kple sia la míadogo le enuvivie wɔ ame ɖokui ƒe emɔ dzi elabe egbe la ame geɖewo gbakpɔtɔ gbale nuvivie wɔm ɖokuiwo vɔ aƒetɔ Yesu Kristo va afie va ɖe mi le enuvevi wɔ ame ɖokui ma ƒe mɔ dzi vɔ la nɔvinyewo le Kristo Yesu me aƒetɔ Mawu lɔ o aƒetɔ Mawu lɔ be yeave nuwo egbea eya ta
Nao asinatu afeto mau egbia. Nabo asinatu afeto mau egbia. Nabo asinatu afeto Kristo egbia. Eye mega poto ano nuvezi wodokio o. Amen. Elle avait Bible à bon ami benade. Abès que mi brûle la pelle au chovaïne. Elle a bena a messi peut assis tout là. Elle peut assis tout à bé. Eye wa po au quoi a manouve choua a peu ton maubon. A manouve popo choua a peu ton maubon taillé. Ye Christo varon. Be a deole. Ve vie si Kenya. Et nous voyons d'eau. Si comme un chochole, na ol vola, ye meye apoto Yesu Christo va denye plus. Bena, mi atrosi yeto blibo. Eye owodo siense ka honhena e yo katan. Eya ta foto lo egbia. Eya ta foto balenya ya glona udo. Bena na nye bena de novinye. Gabere subena. Et si que ne voit un nouveau vieux documents, et peut gadeoya, les mau manyata, les de l'époque, que après toi, Jésus Christ, Chovanami, et yemik amo bobo bakotala, o gapoto le nouveau vieux ou documents, besiagbe, novinye, et jebe, na jijon nouveau vieux documents. Elle avait Bible à bon ami bena. Elle avait un messie fait assis tout là. Elle fait assis tout. Agbe eye ou akpo ou quoi. A me lever choua a fait ton maubon. Que a monsieur d'enfoula. O nous vevier ou de qui. A monsieur kata lia fumla. Et coule l'homme l'auto de vague balai. Et ta. Le dodo va bata maniku kubla tovo a de yele nyama bonami. Que a monsieur lia danfou a monsieur danfou la. O wonu vevie o de kyo. A monsieur katia lia fum la. E kulomo le novi elokwa. A wo. Agbe ye Christo chovane ye klio. E ya ta mega poto. Ano nu vevie wom de kyo o. Bena matro jime eye a kogwo gajivava. Bena trozi amajo dje. Zilka horena eyi yokata ola. Mega poto ana nuveve wodoki o. Abele sike bibla bena minyerene. Be amesyo kwesela. Onna molbo be agbele suosi. Ka amesyo mo kwesela. Wo bufo. E amesyo kwesela. Oh, desyo jena o yo me bobo e. Novinya ele jesimo pole wa gbemegbe ya. Jesimo lo yo me jemoa. Nenye be nyatafa e ho Kristo Yesu yaji plaka kadeji eye ba gbogbolo plonula ke ala po jesisho wa je yo me. Menya futu wa ite jesio yo mo awu. Eya ta mega poto awon veve dokuyo. Bibla gobe ela bena a messi fait assis tout enye maoul ke nyela efasi tout agbe eye wakpo amenu fefe cho apeto maobo ke amesio danfula oh no vi mi mega damafu ke amesio gbenu le bonyela o le nouveau vie wo modo kyo. Et y'a t'as levé vieux mi a popo mi rebana. Mi le mausubo le nyate feme. Y'a ma globe subo le nyate feme la. Y'a nye maufofo. Y'a nye tororo maufegbe. Ano agbe na mau. Leke tuto mau to diba. Nyano agbe nedo. Y'a nye de popo fe. Ati sike la sunye plosi. Alebe. Jikamaga chopo le e yalkemo. Vovo ma do o.
elabe egbona mi bena mi megavo no vi megavo neyebe ewo chechenye ya eyi me nabe eda Christophe la bena nvevi ne ba wo la que voici tout Christ là que oyiro kaka vo mega wo nous vivie de kyo ko bena na da Christo afu o la ba me sem ske de na puna la o na nous vivie de kyo a monsieur kata le fui la o kulo mole a monsieur kata le fu Christo a monsieur kata le fu mo fengala e kulo mole ni mo kwesebe elona kukurao eku mau boboko ke fe mawa edu kujinami tede kuchocho name benye kromi akpo akbamafo ableke to titre e to zijiru la gaine akpe bense egbe ya obe mi avaichi be bupume yesu na yirao be tonya so de tome o yiro kaka de Kristo yesu ponkome ke kale jechino esia onye novio sikenya betakpola signe fonkonye yesu yo oyira maulolo afanji dura le Kristo me jo true forgiveness mission australiana de gozio kata oyira obekaka eye mabobe eizarelo kemia yi mia dogozare ya eya monsieur flas monsieur bola mia ji le fgbom ha le yibubome mia yi nyaji le please mia ji le frenchman le yibubome mia ji le englishman le yibubome akpe mia no connecté le YouTube J yesu nyo ira maulolo na mi fuene kwa alo true forgiving and mission Australia kwa miakpo na pe nyamio na fima maule ira mikam de Kristo yesu bonkaji keme gobe eizadelo bye bye afeto ira milo